I sportski pozdrav drugari, drugovi i drugarice. Danas radimo top 10 sinkro čudovišta. Ovdje je moja malenkost Marko Uksanović i gospodar. Sokul! Zdravo ljudi, pozdrav iz suncem okupanog Niša. Zapravo tehnički sad nije okupan suncem jer je jel te noć, 3 ujutru je, ali vi to tehnički ne znate jer ovaj klip izlazi sutra popodne. Da bome, sve ste lepo čuli i vidjeli. Mi smo radili onaj vote poll, ono što povučete pa potegnete i vi ste izglasali da ćemo da radimo za sinkro čudovišta. Mi smo već snimili klip top 10 metalnih kutija za Jugo i sličice s kinesku prodavnicu. Nadali smo se da ćete vi to da izglasate, ali niste izglasali. Ali jebi ga, ovo glasanje je bilo kao glasanje za Euroviziju, svako glasa za svog komšiju, niko nema komšiju iz kineske prodavnice, a vrlo sam se radovao tome da vam pokažem moju kolekciju metalnih kutija iz kinesku prodavnicu, ali jel te drugom prilikom. Normalna stvar, drugom prilikom ćemo sad uradimo, pa da krenemo u klip, uživajte u intru. I evo ga jedan honorable mention, znači ovo je jedan honorable mention, ja bih htio da dam Crystal Wingu i Branci. Ti? Znači, za mene jedan honorable mention, od mene jedan honorable mention za Horse Princa, Blazera, Quasara i Brionaka. Sve su to vrlo dobra sinhro čudovišta, ali nažalost nisu upala u listu 10 najboljih. Nisu 10 najboljih, tako da ostanite do kraja klipa da saznate koje je najbolje čudovište u Yu-Gi-Oh! Što se tiče sinkro čudovišta, pa da krenemo. Number 10. Na 10. mestu je Black Brute Drago. Ovo je vatreno čudovište 8. nivoa i traži jednog tunera i jednog ili više ne tuner Gemini monstera i kaže jednom po potezu možete da bacite Gemini monstera iz ruke na groblje, da targetujete, uništite spell ili trap kartu koju vaš protivnik kontroliše. Kad ode na groblje, možete da special summonujete Gemini monstera iz groblja. Znači, ovo je vrlo jak support za Gemini monstere i ima 3000 bodova za napad i 2600 za odbranu, znači da je svinja. Svinja rasteruje sve redom. Number 9. Na 9. mestu se nalazi Daigusto Falcos. Znači, može da se desi, pošto će Gasto verovatno da dobije nov support sad u Structure decku, bože zdravlje, da izađe neki bolji sinhro od njega, ali ovo je za sada najjači Daigusto sinhro i kaže kad je sinhro pozvan, svi Gasto monsteri koji su trenutno na polju dobijaju 600 bodova za napad. A znači, ako imate 5 Gasto monstera na polju, to je plus 3000 bodova za napad za vas. I jedan shoutout za Gastuza. Da, jeste. Za Gastoza i za Yami. I moja omiljena pesma Milf. Number 8. Na 8. mestu ove naše liste se nalazi Magični android. Light čudovište 5. nivoa sa 2400 bodova za napad, 1700 bodova za odbranu i sledećim efektom. U svakoj vašoj end fazi dobijate 600 životnih poena za svako psychic čudovište koje kontrolišete. Znači, ako imate 5, sad zapravo 6 možete da kontrolišete čudovišta, to je 3600 životnih poena. To može da counteruje sav damage koji da i Gusto Falcos boostuje svojim monsterima. I zato je naravno ovaj na 8. mestu, a Falcos na 9. mestu. Tako da koji kad budete vidjeli da je Gusta obavezno u side deck, braćo moja, i uživajte. Number 7. Na 7. mestu je Powered Insectron, light mašina 6. nivoa, napad i odbrana nebitni. Zašto se ova karta zapravo igra? Pa, ako ste čuli za još neku Crystron kartu, osim Crystron Halkidikija, znaćete da vas Crystroni zaključavaju u machine monstere. Šta sad radite? Ovo je zapravo jedina dobra sinhro mašina koju možete da uvedete. Šta vi radite? Znači, na protivnikovom potezu igrate efekat Needlefibera, da uvedete Crystron Quandexa i onda s njim ulazite u Powered Insectrona koji u tom potezu ne može da umre u borbi i card efektima i takođe ne trpite damage, što je vrlo značajno. Number 6.
Na 6. mestu je munjeviti jednorog, light čudovište 5. nivoa sa 2200 bodova za napad i 1800 bodova za odbranu i sledećim efektom. Jednom po potezu u svojoj main fazi možete da smanjite napad protivnikovom čudovištu za 500 za svako čudovište koje kontrolišete. Ako se sećate, ovo čudovište su koristila ona 3 mongoloida iz Yu-Gi-Oh! 5D's-a i ako imate 6 monstera, on smanji čudovištu napad za 3000. Znači može da smanji napad sibirskom plavcu na 0. Jel znate vi šta to znači? Može da usere Kaibu. Zato zaslužuje 6. mesto na našoj listi. Normalna stvar. Number 5. Pošto smo ograničili ovu listu na jednog monstera po arhetipu, morali smo da se odlučimo za samo jednog Genex Synchroa i mi smo odlučili da to bude Geogenex. To je Earth čudovište 6. nivoa i traži Genex kontrolera i jednog ili više non-tuner Earth monstera. I ako kontrolišete face up level 4 ili nižeg Genex monstera, možete da mu zamenite napad i odbranu. Znači njemu napad skače od 1800 na 2800. Može da pregazi mračnog čarobnjaka koji je ekipovan Phoenix Bladeom. Ako na ovaj klip ne skupimo 100 pregleda, nismo ništa uradili. Lagano bre, ovo ide. Number 4. Na 4. mestu iz istog razloga kao i Geogenex morali smo da stavimo samo jednog Ally of Justice Synchroa i odlučili smo se da to bude Light Gazer koji je sinhro čudovište 8. nivoa Dark atributa i ima 2400 bodova za napad i 1600 bodova za odbranu, a efekat mu je sledeći. Dobije 200 bodova za napad za svako light čudovište u protivnikovom groblju. Znači, ako je vaš protivnik degenerik i drka kurac na male devojčice, igra trickstare, on će sigurno da ima bar 3 light monstera u groblju. Znači da ovaj smrad ima minimum 3000 bodova za napad. Ako je vaš protivnik autista i drka kurac na Seto Kaibu i igra Blue Eyes deck, onda ima bar 10 light monstera u groblju i ovaj gmaz ima 4400 bodova za napad. Da li sibirski plavac može to da pregazi, ne bih rekao. Ako je još veći autista i ako igra trickstare sa Blue Eyesima, računajte sami. Number 3. Na 3. mesto smo metnuli Džurak Giganotoa. Hteli smo da stavimo Džurak Nibiru'a, ali to je Nibiru je čudovište za drugu listu. I morali smo da stavimo Džurak Giganotoa koji zapravo ima vrlo jak efekt. Kaže, sva face-up Džurak čudovišta dobijaju 200 bodova za napad za svako Džurak čudovište u vašem groblju. Da bi vi prvo prizvali njega, morate ga iskoristiti bar 2 monstera, što znači minimum 400 bodova za napad za svako vaše čudovište. Ako slučajno ovo treći ili četvrti potez, vi onda imate par 5 Džurak monstera. To je 1000 bodova za napad za svako vaše čudovište. Ako imate 6 čudovišta, to je 6000 bodova za napad. Skoro pa OTK. Skoro pa OTK, ali nije još tu. Idemo dalje. Number 2. Na 2. mestu je moćni Zmaj mora, gospodar Gishil Nodon. Water čudovište 5. nivoa i kaže, kada se level 3 čudovište pošalje s polja na groblje, njegov napad postaje 3000 do kraja poteza. Znači, slušajte ovaj odličan kombo. Ako prizovete ovo u Madolčima i linkujete Madolče Sovu za Madolče Sistart, ovaj ima 3000 bodova za napad. Znači on ima 3000, Sistart sa zamkom ima 2000, to je 5000 i velika kraljica ova čokolada ima još 3000, to je 8000, to je OTK. Pa sad vi vidite da li ćete da igrate ovog monstera. Ako u Madolče dodate i Geogenex na sve to, to je znači... Ma FTK, brate, FTK u drugom potezu. To je najlakši OTK svih vremena. Nikad lakši. Number 1. Na 1. mestu ove najbolje liste sinhro čudovišta svih vremena se nalazi Naturia Leo Drake. Naturia Leo Drake je sinhro čudovište 9. nivoa i ima 3000 bodova za napad i 1800 bodova za odbranu. A efekat, slušajte sad efekat. Plot twist, nema efekat. Zato je i tako dobar. Protivnik ne može da ga negira. Svi ostali monsteri moraju da aktiviraju svoj efekat da bi im se napad povećao bar na 3000. Naturia Leo Drake ne mora. Ima 3000 sam po sebi. Pa sad vi vidite. Zamislite sledeću situaciju. Igrate Dark Warriore. Imate 10 equip karata.
stavite njemu Mage Power, 3 United Withstand i 1 Malevolent Nuzzler. Šta protivnik može da uradi protiv toga? Ništa. Zamislite da protivnik ima Vanity's Emptiness, face up na polju. Da li neki od prethodnih Synthroa može da pregazi na Turiju Leo Drake? Ne bih rekao. Stigli smo do kraja videa, da li vi imate nešto da kažete? Ljudi, hvala puno na pažnji. Sledeće nedelje ide klip, znači daćemo vam opet da glasate, ali svakako izlazi klip o top 10 metalnih kutija iz kinesku prodavnicu, a vi možete da glasate za top 10 ritualnih monstera, top 10 Madolče monstera, top 10 spell karata koje imaju brojeve u tekstu i top 10 trap karata koje je Yugi odigrao. Te glasajte! Tako da jedan sportski pozdrav i do sljedećeg klipa. Poz! Sportski pozdrav.